پروردگار مهربان، خودبینای، خودشنوای و خود دانای و خود میدانی در چه مصیبت ها گرفتار هستیم. تنها از تو کمک میخواهیم، تنها از تو. پروردگارا، از بلا و آفت ها، از تهمت، از شرمندگی، از زنا، از تمام بلاهای زمینی و آسمانی خودت نگه دار. پروردگارا، خود انجینیر مایی، سازنده مایی و خوب میدانی برای ما چی لازم است. هرچی به فایده ما است بده و هرچی بر ضرر است دورش بگردان. به تمام تماشابینان چنین تمنیات داریم. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. بعداً نوارها نوبسته از چی در داخلی کجای باشه، مثال همین روی روان من ماشین رو من کردم و همینجا خواستیم که صحبت کنیم. صحبت اطرافی چی است؟ چیگاه کنیم؟ داغ روز است، اطرافی کلین های خانه و چگونه از خود رفتنی آنها. البته نه همه، صدها نامه است، صدها شکایت است. یکم اینها تقسیم می شود. یکم چنین است: چندین جوان ها بودند که گفتند که وقتی که ما زن گرفتیم، وقتی که ما اویله دار شدیم، همسرامون نقص داشت. نقص چنین یعنی که دختر نبود. به خاطر خدا و به خاطر که زاره و تولا کرد آبروی آن اویله، ما عیبش را ستر کردیم، روی پوش کردیم و همراهش زندگی کردیم. نگاه کنید، وعده های زیاده داد، زاره و تولا کرد، گریه کرد، ناله کرد. من چون همه میداند که گفت اگر که عیبش را پوشانی، عیب تو را پروردگار میپوشاند. با این خاطر خیلی گفتم به عقلی کردید، با که ندارد. زندگیم را ادامه دادم. صاحب یک فرزند شدیم، دو فرزند شدیم یا یک. الکی کلن این آن زن آن دختر نبود، دیگر شد. یعنی که هوا بلند شد و دیگر گپ نگوش کن. آن وعده ها، آن دوره هایی که میگود یاد دارم، چه خیلی که همین زاره ها گیریه ها میکرد، همین گونه خیلی نامه است که یعنی عیبش را پوشاندم، اما در زندگی حرمت هم نمی کند. الکی از خود رفت یا دیگر و دیگر تا رفت. دوم، شکایت ها چنین بود که همسرانمان را قپیدیم. اکنون خیانت چند می شود. یکی می گفت که با تلفن نامه نوشته از قپیدم، یا که با کدام تبسم کرد قپیدم، یا با عموما در شکل یک است. با خیانت قپیدمش، همین گونه زاره و تولا کرد تا زندگی خوب شود، اما در دوام زندگی کلن دیگر انسان شد. ها میگویند درخت را شینان ریشه میگیرد، ریشه میگیرد. بعد دیگر جنباندن آن وزدین است. ریشه اینها فرزند است. اکثر صاحب فرزند میشوند چون که این پدر و مادرها بسیار یک خطاگی بزرگ دارن. در هر نقص میگن ها صاحب فرزند شو، میگن دختر دارها را صاحب فرزند شو، بعد دیگر هیچ کار کردن نمیتواند. بعد مرد اصیل در حقیقت فکر فرزندش میکند، فکر زندگیش میکند، فکر باز دوباره عائله دار شویش میکند. در این شرایط طاقت میکند، زندگیشون تلخ است، تلخ. بعداً باز همین گونه است. دختردارها عیب دختر را پنهان میکنند. هست مثال دختر جراحی شده است، یگو بیماری دارد، یگو روحی دارد، هر چی که دارد پنهانش میکنند، میدین دختر را. نگاه کنید، امروزه شاهد میشویم. همینجا زنگ است، خودی حاضر ما زنگ تلفنی میکنیم و کوشش میکنیم صدایش را دیگر کنیم. جوان
бениҳоят занг зад, пайи ҳам занг зад, гуфт ака кӯмакам кунед, чикор кунам, намехоҳам ин кунам, намехоҳам он кунам. Бед худи ҳозир шоҳид шавем, занги ин ҷавонро бо ин ҷавон суҳбат мекунем, шунавед, 1 дақиқа аст, 2 дақиқа аст, 5 дақиқа аст. ин ҳам яке аз ҳамин аҳвол аст. Чун нақл кард, гуфт ки ҳамсарама гирифтам, ҷарроҳӣ шуда буд, нуқсҳо дошт, гирифтам нуқсашро пинҳон кардам, то ки фардо хуб шавам. мо чӣ гуна гуфтем ҳомиладор шуд, бадтар шуд. дӯстон, ростӣ мард оби дидааш мебарояд то зӯраш наояд. То мардро зӯр наояд, оби дидааш намебарояд. то кадом ҳад ин занҳо меоранд. о зани хуби фармонбари порсо кунад марди дарвешро подшоҳ. ҳамин мисра дар ҳамин бобат аст, ки дар ҳақиқат ҳам аламовар аст. баъд ҷавонон нигоҳ кунед, дар бадан ҳолат шумо бояд роҳбар шавед. роҳбар чӣ гуна аст? нагузоред зан дар ҳаёт бояд роҳбар нашавад. роҳбари хона, роҳбари шумо ҳеҷ вақт нашавад. каме ҳам бошад, баъзан ҷавонон ҳаст ки аз рӯи дилсӯзиву вай содда ҳастанд, бечораҳо ҳама корро мекунанд, баъд дигар эътиборро намедиҳанд. баъдан духтарҳоро бачаҳо камтар устувори шумо мебояд, яъне ки бояд каме сахтгир бошед. каме сахт дасташонро гиред. ин як мавзӯи васеи дигар аст, аммо дар баъдан атрофо бинед, мефорад чунки паҳлӯшон як мард бошад, на ягон. ҳамин қарсак аз ду тараф аст, чунки бисёри ҷоҳо доимо як тарафро айбдор намекунем. ин тараф ҳам шунавед, бинед ки бо ягон чизҳо мебарояд, чизҳое ки дар ҳақиқат гӯш мекунем, мегӯем бале ҳамин тавр ҳаст, мебарояд. садҳо бор дар ин зиндагӣ шунидаем. аммо вақте оиладор мешавед, зиндагиатонро худатон ҷур кунед, роҳбар шавед, бинед, маслиҳат кунед, неъматҳоро истифода баред. ҳамин тамоми душвориҳоро таҳлил кардааст парвардигор барои мо. дар ҳамин китобҳо устодо, паёнбаро ҳамаш қиссаҳо ҳаст. охир нигоҳ кунед мардум, ҳар мусибате омад, парвардигор шуморо ба он намесанҷад ки аз уҳдааш набароед. яъне худо ҳеҷ вақт шуморо имтиҳон намекунад ба он коре ки шумо агар аз уҳдааш набароед. ҳар мусибатеро ки шумо метавонед аз уҳдааш мебароед, ҳар душвориро ба қадри ҳамон метиҳад барои шумо. ҳеҷ вақт аз ӯ зиёд намедиҳад шуморо. аз тамоми падару модару дигарҳо дида парвардигор ғамхортар аст ба мо. чун гуфтем доимо инженери мо аст, созандаи мо аст ва хуб медонад. нигоҳ кунед, ба хотири мусибат ҳазрати Мусо, ин қиссаҳо чанд намудашро шунидем. вақте ки мешунавам ҳамон ҷо ки аз ҳазрати Мусо боз олимтар ки аст, яъне ки як ҳамин ҷо истода ки аст донотар, илмаш болотар. ҳазрати Мусо шояд ба дил мегузаронад, ё шояд мегӯянд ки ман, чун паёнбаро ҳастанд. дарҳол ҷабраил малоика мефармояд, мегӯяд ки дуруди худо бар ту бод, ай паёнбари худо. аммо дар ин ҷо иштибоҳ кардем. аз ту ҳам илмаш баландтар, яъне оқилтар ҳаст. фалон ҷой меравӣ байни ду дарьё, дар ҳамон ҷо мардеро ва мехӯрӣ. хоҷаи Хизр мегӯянд. ин қиссаро чанд намуд шунидаем, мабодо хато кунем, бахшиш, аммо мақсадаш як аст. вақте мераванд ба хотире ки фаҳманд ки чӣ гуна у вай, хоҷаи Хизр мегӯянд ки ту инро бардошт карда наметавонӣ. мегӯяд ки метавонам, барои ман фаҳмон. пас мегӯянд рафтем. дар киштие менишинанд. ин киштибон бояд ба манзиле бибарад онҳоро. хоҷаи Хизр ба ҳамон корча ё табарча ҳамон киштиро сурох мекунанд. ҳазрати Мусо мегӯянд ки ин чӣ кор аст? ин бепул ройгон моро бурда истодааст, хизмат карда истодааст бар замин. ин боз мон киштиро яъне ки сурох кардем, бари зарар овардем.
тоқат накард, гуфт сабр кун. боз рафтан як ҷо як тифле буд. ин тифлро ба қатл расондан. яке мегӯяд сар бурдан, яке мегӯяд хафа, умуман ба қатл расондан. гуфтан о ин тифли бегуноҳ, ҳазрати Мусо гуфтан ин тифли бегуноҳ, о чаро инро қатл кардед? Гуфтанд сабр кун. гуфт хаб хомӯш, чун гуфт тоқат карда наметавонем. рафтан як маҳалла, рӯзто бегоҳ гаштанд, касе ғизошон надод, бечаро гурусна буданд. ин тараф он тараф мерафтанд аламзада. дидан як девори афтида аст. гуфтанд ҳаминро девор мекунем. девори нимафтида буд, ҳаминро девор мекунем. ҳазрати Мусо гуфтанд охи инҷо касе як бурда нонмон надод, мо бепул гуфтан инро девор мекунем. чӣ гуна ақаллан як чӯйпулиашро гирем ё пул гирем? вай гуфтанд ки яъне ки пас аз ин ҷудо шуданд. гуфт ки ҳазрати Мусоро ки ту тоқати инро надорӣ. чун гуфт хай гуфт набошад ҳикматашро барои ман фаҳмон, чаро чунин кардӣ, чӣ сирре буд, чӣ буд аз ин? агар ки шояд хомӯш меистоданд бо идома меёфт, мегуфт идома меёфт бо чунин. гуфт он ҷо мегӯяд парвардигор илми ғайбро барои хуҷаи Хизр ҳам дод. албатта агар ки муқоиса кунем, паёнбарҳо боло ҳастанд, чун ин паёнбар аст, ин хуҷаи Хизр набӣ ҳаст, мартабаи паёнбарҳо. аммо ин ҷо ҳар як қиссаҳои парвардигор мебиёрад барои мо дар зиндагӣ як дарс аст, ё хатогиҳои паёнбаро ё мисол овардани паёнбаро барои мо дарс аст, ба хотири мо ҳастанд аксараш. меояд киштиро ба он хотир сурох кардам ки фалон ҷой ҷанг рафта истодааст, шоҳ киштиҳоро ҷамъ карда истодааст. агар киштӣ ин сурох бошад, киштӣ инро намегирад. ин мард бо воситаи ҳамин киштӣ зиндагиашро мебарад, дигар чизе надорад. ё дар баъзан ҳолатҳо мегӯянд он як вай буд, умуман мақсад ҳамин буд, сурох шуд то ки ҳамун киштӣ дар вай истифода бурда нашавад. гаштану кӯдак омаданд. кӯдакро ба он хотир қадр расондам ки баъд дар баъзан ҷоҳо гуфтанд ки шояд бузукалон мешуду, бисёр як одами баъд буд, бисёриҳоро зарар меварду, дигар ё ки мегӯфт сабаби аз роҳ беҷо шудани падару модараш, волидайнаш мешуд. аз ин сабаб девор пас барои чӣ? девор дар он хонаи ятим буд, ду ятим буд, дар таги ҳамун девор ганҷ буд. агар ки ӯ меланбид вай мешуд, каси дигар меёфт, мегирифт ризқи онҳоро. аз ин сабаб деворро девор рост карданд ки замоне расаду онҳо ламбонану ҳамун ризқи ҳамун ятимон буд. ҳамин гуна баъд ҷудой мешаванд. яъне боз агар баргардем сари мусибатҳо, сари ҳамин душвориҳо, ҳар чизе меояд дар ақл. агар бинем, дар ақл бинем, кӯдакро кушт ё ки сурох кард, аммо паси ин боз дигар чиз ҳам ҳаст. зиндагии шумо талхӣ бисёр меояд, аммо шумо бисёри паҳлӯяшро намебинед. дар ҳол ҳозир бисёриҳо ҳаст ки мехоҳем ҷудо шавем, хусусан аз ҷониби занҳо. мехоҳем ҷудо шавем, мехоҳем ҷудо шавем, ину он. сабр кунед, паси коса косачае ҳаст. зиндагии шумо мешавад ки дигар мешавад. фақат тоқат. барои чӣ мегӯн сабр кун, худо ҳамроҳи ту аст. пас худо дар сабр ҳамроҳи ту бошад, дигар чӣ парвои хешу табору дигар кас дорӣ? аз ин сабаб дар зиндагӣ тоқат кунед, роҳи ҳаллашро ҷӯед. дарҳол ҷудо мешавам нагӯед. роҳи ҳал мушкилӣ доред, нашинед почак болоич. роҳи ҳалаш равед аз устодон, аз уламо, ҳар касе ки эътиқод доред равед пурсед, чаро, чӣ кор кунам, чӣ бояд кард? пеши роҳашро гиред. ин нашуду он нашуд, шинед, суҳбат кунед ҳама тарафа. боз нашуд, чанд нафар аз тарафи келин биёяд, чанд нафар аз тарафи домод биёяд, нишинанд, боз баррасе кунанд, баҳс кунанд аз баҳс, то ки сафед аз сиёҳ ҷудо шавад. калонсолҳо инҷа гӯянд. баъд ки нашуд, баъд ҷудо шавед. аммо барои ҷудо шудан саросема нашавед. хато накунам, зани паёнбар Нӯҳ ва Лут, хато накунам, худо бахшад,
اینها کافر بودند، هیچ ایمان نآوردند، نه به نوح و نه به ویها، اما جدا نشدند. این برای شما درس بزرگ، اما جدا نشدند. از این سبب هر مشکلی در زندگی برای شما میفروید، همه روی حلش هست. با میگیم پروردگار شما را امتحان نمیکند به آنی که شما از عهده‌اش نبراید، یعنی به قدر ناتواناییش امتحان نمیکند. هر مصیبت بالاتون آمد، از این معلوم میشود که شما از عهده‌اش میبراید که پروردگار شما را داد. از امتحان که نگذشتید، اکثر خودکشیگاه از همین میشود. طاقت کردن نمیتواند، خود کامپیوتر ویروس میبیاید، اگر آنتی ویروس باشد به جاش میگن، نباشد دیگر کامپیوتر را خورده رسوا میکند و میپرتاید، دیگر کامپیوتر در نمیگیرد، همه موادهایش را میخورد. وقتی که مصیبت میبیاید راه حل نیست، در کله چیزی نیست. نجات را در چی میبیند؟ در خودکشی میبیند. هر کار راه نجات دارد، هر کار راه نجات دارد. از این سبب این معنی آن ندارد که در هر مصیبت کوچک شما را دست به خودکشی زنید. راه حل را در همین میبیند. از بیسوادی آشکارا به شما میگیم هر دشواری را حل هست. پایان شب سیاه سفید است. مصیبت میآید، دشواری میآید در زندگیتان، راه حلش را جویید. نگاه کنید، بدی میآورد اکثر. همین یک کار زشت که کرده دیگر همون زشت رفتن میگیرد. کوشش کنید. دوی ما میگیم هر یکی ما باز یک پیامبر دیگر داریم. عقل است که سفید رو از سیاه همه ما جدا کرده میتونیم. همه میدونیم اینش حلال است، اینش حرام است، این کار را کنیم، این کار را نکنیم. پس در خودی ما هست. احتیاج به کسی دیگر نیست که انتظار شویم کی ما را نصیحت کند تا که به گفتی او برویم. عقلمان را کار فرماییم. بهترین نعمت داریم که عقل است. استفادهش بریم، راه حل جوییم. و یک مقاله دیگر داریم، خدا گفت از تو حرکت از من برکت. در هر کاری که همت کرده خار گلدسته می شود. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گلدسته گردد. سخن زیاد است. یا مثال دیروز یک نفر پدرش گذشته است، آب دیده چکار کنم؟ برای من چیزی گوید که دلم تسکین یابد. بسیار هستند، یا پدرشان میگذرد یا مادرشان میگذرد، مصیبت رو برداشته نمیتوانند. بیان چیزی بگو که دلم تسکین یابد. برادر، تو خوب هستی یا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر و بهترین انسانیت پیامبر در سن 6 سالگی از مادر هم محروم شده بود. روی پدر بیچاره ها. و پس مادر داری، پدر تو چند وقت همراهت بود، اینش از دست دادی. با اینش چون گفتیم در هر یک چیز پیامبرها را برای ما مثال میارن. بیمارها را. از این سبب راه حل را جستن یاد گیرید. راه حل را جستجوی کنید، کابید. این وظیفه شما است. بجای شما هیچ کس زندگی شما را دو تاز نمی کند و بسازد. راه حل نشد، پس راه جدایی و دیگرش را جوید. خدا نگهبان شما. پروردگار زندگی شما را خوب و آسوده گرداند. اگر شاید دعای ما قبول نباشد، همین تماشابین هایی که هر کس بدیل آمین میگوید یا همون نیت، همون هم دعا است. شاید یکی از آنها دعایش مستجاب بشود. در زندگی پر صبر باشید. زندگی را دشواری آمد جستجو کنید، پیدا کنید و زندگیتان خوب می شود. زندگی وقتی است، یعنی زندگی ابدی نیست که شما غم خورید. خدا نگهبان شما. در حق ما نیز دعا کنید. بخیر.